ja nosim kofer. Hvala. Stići ćemo do klanca za čas, a tamo se možemo odmoriti. Sjećate se Zerice i Bobice koje su imale kraljev Rubin. Vratile su se u dolinu Mumijevih sa svojim koferom. Dimi se iz kuće Mumijevih. Dobro, mama Mumi kuha večeru. Ja volim Mumijeve. Kako će se obradovati da nas vide? Naravno, naročito pošto imam ovaj divni poklon za njih. Tako je, sigurna sam da će vrisnuti od sreće kad ga vide. Hoćemo li nastaviti? Da. Ja ću sada nositi. Nisam još umorna. Izvini, ovo je lakše nego što sam mislio. Bože, šta li je unutra? To je... Znam, poklon za mene, da. Ne, to je poklon za Mumijeve. Njihova kuća je puna stvari, ne treba im još. To je naš kofer. Ostavi to. Pa hvala vam. Možda im ne treba poklon, ali mi želimo da im ga damo. Šta ćemo sad? Ne znam, ovo je grozno. Je li on iz doline Mumijevih? Ne znam, svakako ga prošli put nismo sreli. Šta da radimo? Ovaj glupi kofer je zaključan. Odvratno. Zar ljudi više ne vjeruju ljudima? Hoću da ga otvorim. Mora biti nešto unutra, ali male stvari su uvijek vrijedne, da. Otvoren je. Šta li je ovo? Izgleda kao lukovica tulipana. Da? Iako možda malo drugačije. Svira. I čiji li ovo bio kofer, reci mi? Moj, ne znam o čemu govoriš. Kako ga onda ne možeš otvoriti? Gledao sam te. Smrdo. A izgubio sam ključ. Jesi li? Onda si ga ti zaključao. To misliš? Naravno da jesam. Jel ti misliš da sam ja idiot? Bio je zaključan. Kako se samo tako otvorio? Pa... Ukrao si ga, jeli? O ne, ja našao sam ga na zemlji. Samo sa ovom glupom lukovicom. Unutra. Smrdo! Čak mi je ni jestivo. Moj zub! Nije lukovica tulipana, to je sigurno. Šta li je da razmislim? Daću ti poklon, oboje, i lukovicu, i kofer. O, Zerice, drago mi je da te opet vidim. Zdravo, Mumi. I Bobica. Nismo se dugo vidjeli. Ne, stvarno. Uđite, nemojte stajati okolo tu na trijemu. Uđite. Tata, imamo goste. Zdravo svima. O, kakvo iznenađenje! Zerica i Bobica. Nismo vas dugo vidjeli. Donijeli smo vam stvarno divan poklon, tata Mumi. Niste trebali. Vi ste uvijek ovdje dobrodošle, uvijek. Mama Mumi, mislili smo da će vam se svidjeti naš poklon. Sigurno će mi se dopasti, a šta je to? Ukrali su nam usput. Ukrali, stvarno? O, kakva nesreća. Sigurno je bio divan poklon. Bio je divan poklon. Divan. Ne mogu da vjerujem. Jeste divan poklon. O, kakva šteta takvog poklona. Kako žalosno. Volio bi da sam ga vidio, ali lijepo vas je vidjeti. Reci, mama Mumi, možemo li malo ostati s vama i bez poklona, molim te? Pa naravno da možete, koliko hoćete. Jao, jeste li čula ovo? Daj, drago mi je. Hvala, mama Mumi. Gdje su vam ukrali poklon? Jeli, recite nam. Ovdje blizu. U dolini Mumijevih, mislite? Da, tačno, u planinskom klancu.
Ovdje sigurno nemamo puno lopova. Nema sumnje ko je to bio. Smrdo! Hej, Smrdo! Smrdo! Probudi se, Smrdo! Prestanite me gnjaviti. Zar ne vidite da se odmaram? Vrati ono što si ukrao od naših gostiju. Vaši gosti! A one dvije... To si ti bio, znam. Ne znam o čemu govoriš. Ukrao si divan poklon koji su one donijele. Sad ga predaj. Vrati ga dok imam strpljenja. Poslije ne odgovaram za posljedice svoje, znaš? Smiri se, mala mu. Šta si to rekao, Mumi? Predaj šta si ukrao. Rekao si nešto o divnom poklonu. Shvatam. Znači, od njih je Smrdo ukrao kofer. Onda nije izgubljen, jeli? Nije, iako nije ovdje. Gdje je onda? Odnio sam ga Hemuliju da bi mogao otkriti kakva je to lukovica i kofer isto. Ali... Lukovica, misliš kao luk? Da, izgledalo je kao lukovica tulipana, ali nije, znaš. Znači, divan poklon je stari luk. Možda je vrlo rijedak. Hemuli nije znao šta je to, što me jako čudi. O, mislila sam da je to još jedan rubin. Rubin? O, da, shvatam. Mislim da sam vidio taj kofer ranije. Znači, Zerica i Bobica su se vratile, jesu li? To je fino. Šta i ako su one ukrale negdje tu lukovicu? Kao što su ukrale rubin od Groke. Hajdemo sad do Hemulija, svi skupa. Hemuli! A, to ste vi, zdravo. Je li to luk koji sam ti dao juče? Ne izgleda baš nešto. Upravo sam ga htio posaditi. Pa kakva je to biljka? A nemam pojma, nikad nisam vidio nešto tako. Onda mora da je vrlo, vrlo rijetka. Jedno me samo brine. Šta? Oštećen je. Nadam se da mu to neće smetati da proklija. Tu ga je Smrdo zagrizao da ga proba. Ta ništarija. Hemuli, nemojte ga još posaditi. A zašto ne? Jer sam saznao čiji je to luk. Evo. Donijeli smo čistu vodu, tata. Je li ovo dobro? Hvala, mama Mumi. Hoćeš li nam, molim te, reći kakva je ovo vrsta luka? O da, ja sam jako znatiželjan. Dobro, pa vidite, to je... Čekaj! Šta je bilo? Hoću ja da ispričam. Hoću. O, zašto ne? Još bolje ako ti ispričaš. Ajde, reci nam. Pa vidite, ovaj luk nije uopšte odavde. Dolazi iz daleka sa mjesta još daljeg od mjeseca. Pa zamislite, luk nije iz doline Mumijevih. Dolazi sa mjesta... Dalje od mjeseca? I zato je ovaj luk najrijeđi i savršen poklon za naše prijatelje Mumijeve. Znaš? O, stvarno neobičan luk. Da, i najneobičnije je, on pjeva. Cvijeće ne pjeva. Ne, istina je. Pjeva vrlo dobro, lijep glas. Oprosti, ti nastavi. I pjeva najpoznatije note. Botanički govoreći, to je vrlo interesantno. Baš lijepo. Možda je dobro da svo cvijeće ne pjeva. Ali gdje ste ga našli? Hoćemo li reći, a? Možda bismo mogli. Sad nam stvarno morate reći od koga ste ga dobili, ako je iz svemira. Od Hopkoblina, naravno. O, naravno. Svi
Sviđao mu se ovaj luk jako, ali još više mu se svidio naš Rubin i tako smo se zamijenili. Glupo, već je imao jednog, ali sigurno želio da ima par, pa da. Ali Rubin vam je bio sigurno dragocijeniji. Pa imali smo ga dugo i bili smo sigurni da bi vi voljeli cvijet koji pjeva. Vi pizar, ne? Naravno da bih. O, Dino. Izazivali smo toliko nevolja kad smo bili zadnji put. I bilo nam je jako lijepo. Osjećali smo da se stvarno moramo vratiti. Sretan sam da to čujem. Možda bismo ga trebali staviti u vazu, a onda... Kokoblin je rekao da će sigurno proklijati. Onda ćemo moći posmatrati oblik lišća. Da, i kad dođe cvijeće počet će pjevati. Nadajmo se da ne pjeva falš. A koliko će nam trebati da procvjeta? 2 dana, mislim. Tako mi bubla. Stavimo ga onda, stavi tu, molim te. Dobro, ja ću ga staviti. Samo 2 dana. Tata Mumije, mogu li ostati ovdje do tada? Naravno da možeš. Ja ne mičem odavde. Naravno, morala su proći 2 dana, a onda i 3 i ubrzo 7, a Luk je izgledao kao prije. Onda su dani prolazili, a on je izgledao mrtav kao i uvijek. Izgleda da one 2 idu u šetnju. Znaš, povjerovao sam da ću vidjeti cvijet koji pjeva. Možda ima previše vode. Vrlo moguće da ugriz smrde nije tom Luku koristio. Bojim se da nam je vještica jedina šansa. Ne sviđa mi se ovo ni najmanje. Mislim da smo zalutale. Molim vas, neka mi neko pomogne. Dobro sam. Dobro sam. Ne brini. Zerica je u vodi. Zerica je u vodi, u pomoć, u pomoć. Znači ti nisi mogla? Ne, žao mi je. Možda bi baka mogla napraviti da proklija. Znaš, ja još nisam sasvim stasala vještica. Nisam. Kad će ti se baka vratiti? Neće uskoro. Inače ja ne bih trčala ovuda. Kako se sad osjećaš? Hoćeš da popiješ nešto toplo? Šta si rekla? To je stvarno cvijet koji pjeva. Mumi, jeste, ja mislim divno pjeva. Vjeruj mi, zaista divno. Eto sad. Sasvim sam sigurna da će jednog dana proklijati. Voljela bih čuti da pjeva. Mislim da su svi odustali od njega. Čak i Hemuli koji je bio takav entuzijasta. Kad su ga Zerica i Bobica donijele. Hemuli. Hajde, cvjetaj. Ima li znaka klijanja ili nešto? Ne. Završili ste svoja posmatranja? Da, teško je kad nema ništa da se posmatra. Razmišljao sam nešto... Jel?
Čuo sam da ima ljudi koji sviraju biljkama da bi bolje rasle. I kunem se da to stvarno pomaže. To vam mogu reći, Hemuli. Nenaučno, ali da, tako kažu. A mislim da bismo mogli... Koji li bi vrstu muzike volio? Ako je to cvijet koji pjeva, trebao bi reagovati na skoro bilo koju muziku. O da. Siguran sam, to je to. Izvrsno. Ajde, svire, ajde, šta sjediš, tu imamo posla. Ovo nikad neće uspjeti bez tebe. Hemuli, dolazi. Kakav je to zvuk? Svira melodiju Luku. Stvarno? Zašto? Ne znam. Pretpostavljam da bi trebali razmisliti o odlasku. Naš poklon je bio takav promašaj. Ništa, uopšte ništa. Izgleda tako... Hoćete li možda šolju čaja? Hoćemo, dušo. Vrlo dobra ideja. Bila sam tako sigurna da će uspjeti. Možda bi ga trebali išibati. Ne vjerujem da bi to uspjelo. Ajde, duša. Šta je bilo? Nema koristi gledati ga. Neće proklijeti. Šš, tiho. Šta? Mogu ga čuti. Proklijao je. Kako raste. Tata Mumi! Mama Mumi. Cvijet koji pjeva je proklijao. Ima puno lišća. Je li to napravila moja stara harmonika? Nevjerovatno. Kako sam samo mogao otići na čaj, baš sam glup. Stvarno izgleda kao da bi mogao pjevati. Bili ste u pravu. Rekli smo vam, zar ne? Fina lukovica. Vrlo fina. Žao mi je što sam sumnjao. Izgleda tako nevjerovatno. Čak bi se i baka ovim oduševila. Čujem ga. Kad god spavamo gladnim. Nova ploča. Nije loše, nije loše. Sad je sve lijepo.
Hemuli je posadio cvijeće koje pjeva na počasno mjesto, ali dovoljno daleko od njegove kuće da ga ne bi budilo noću.